football Titi part jasari somna ngai thavele don ta ila football a hian committee sang poimo tak a om teu maya chungzinga then khat phe chu anol puina kan hriat lote po an ni thina tuntuma po hian English football a committee poimo tak mai anol puina kan hriat si lo seima saka kan nei don ani chu committee chu dubious goals committee ti ania he committee hi enge ania enge an na ber ti te kan soijang masadona tunhaya English Premier League match ha Liverpool e Sunderland in kheltumin Liverpool player Florian Wirtz han pet goal atumna lama Sunderland player Nordi Mukele a pet pera ball goal a luta thawin ati goal tu ero Florian Wirtz ni talovin Nordi Mukele anita zoka on goal a chiarani kha thil thenga khan goal kha engtianga chiar tur nge Wirtz a goal nge Mukele on goal a chiar tur tia thunei tu ten dubious goals committee an rona chumi nuwa thutlukna an siam ta chawani Premier League le English Football League hian dubious goals committee hi anrin chan ve ya he committee anrin na ber chu tunge goal khung tu tia ani he committee hian ati tak bera chu achiang mai o me goal khung ani in chiang lo riau in nia zui theina aum thina chutiang anga chuan dubious goals committee hian thil omdan en fe in thutlukna an siama chu match official ten an pom zui ta thin bokani goal alua goal khung tu chiang lo deu ang chia goal khung tu official a jialu tur ti chiang tu anni ber chu Turkish club lian Fenerbahce team captain Mert Hakan ianda si Turkish police ten an chui zui ti tarlan ania an chui na chan ber chu dan phal lo betting lama in nam hnoya ngai ani wangle match fixing chungchanga in rol nge ya hriat ani wangani tunhaya Turkish football amwal phawa player le match official enge mozat betting lama anin nam hnoi awangin natakin an hrema tun thleng hian dan bo chena in nam hnoi hi an omzui ta zel ni in alangani Manchester City chon am player poimo Rodri hi andim leya Ballon d'Or adon nuwa chorhlei theilo khopa hliamin atlak buak na sat Spanish defensive midfielder tha hi kumsomni pakomi ania tuna po City tan line lan theilovin liam en kolina ommeka dam lampanin ma ason set bok hetiang kara hian City kai shwai tu Pep Guardiola an Rodri hi chorman mo atum lo thu soin alo kir hun tur soi thei neri lo ma sela kar klem te nuwa chuan ain khel thei abe seiti asoi bok Rodri hi tuna lo kir se ka du kum khat le achan ve chung hian ani kan ngai zia hi ma se hliam atuara hun harsa atong keipo in lo kir thwai se du ma ila ka ven puya chula ACL hliama chuan taksapum pui hi adang lam pha lok thei thina chuwangin ris lain ani chorlam hi kan man mo don lo atiani Arsenal center back Mosquera Liam Endik ani nuwa ka rukvel achol angai don ti tarlan ania Spanish defender Brentford an machan tuma in Liam hi Arsenal hian an chhor thei ri don lovani tuna hian Arsenal defender Gabriel Saliba te anin Liam mek boka Mosquera hian abel vele ta ka wangin tlar nung lama an thadan berin Arsenal hi an in rem thei ri lova hei wang hian an tan a harsa zual thei dona ma se squad cha thatak an nei awangin defender shim chu bultran dai an la nei tha Ricardo Calafiori po asir lama mangthin ma sela center back a khel theya Ben White po alaya a khel theya in kapi ala om cheu bok asira khel thei tur Julian Timberle Lewis Kelly an la om boka chu wangin season liam to te a liam awanga an boy zualna angchi tong lo turin tun season a an squad chana hian enge mo chen a phusuk thei tura ngai ani Manchester United player Lona Barley tana khelmek Hannibal Mesbury hian an khingpui Leeds United trantu chil acha khuma wangin matchli in khel theilo turin shem ania bouncing khatsanga choi turin ti ani bok kumsomni pahni mi hian October thla a achet dan moilo taka wangin tuna shem atok ta a Burnley signifya an chakna match kha atan chuan matchli in khel theilo pha na match ti thei turin achet dan moilo tak atuar zui ani Mesbury hian shem ato hi apom thlapa Tunisian player hian Newcastle Fulham Bournemouth le Everton te Burnley korha in ama chon thei don lo pha Lionel Messi hian ti hian soin thil tak si ma se in anglo sang dai chihnia ka cheng thina Barcelona a khachuan engkima kan hlotlinga ka khel thathin le boka gol te po ka khung deuh renga ramtan fe chuakin national team a ka kal le a result kan be sei ero alo thleng nga lem lo van duaina keng tu ang hiala min chua zui te pon oma
kan hlo chamna zongzong te kha keima wangni in an ngai Argentina thuam kha ani naman phalawa min ngain Argentine thinlung nei phak lawa min chua Argentina tana khelve to lo tur angten Argentina a omve mi lo tur zo kani angten an soya kachung kwa te point hun harsa khir tak an paltlang angai pha ani khang hun te ka ngai tu khan min mangai tu kachung te kha ka kianga an om tlata hun harsa khan min mangai na kha katan ahlu zual hle hetiang ang chung kwa ka nei hi ka wa nei hleya an ni hian min hlat ngai lo ati ani thil dang asoi ham tel ta bokila voina chuan mi ten statistic hi an boi puina sa to lutuka mimal so nu te hi an ngai ven na sa to lutu ke chuan statistic hi ka ngai na lem lo assist ka neyanga goal ka khung anga ti chuan record thar ka siam thayang ti lamte hemia hian hemi hi ka khumang ti lamte hi ka ngai ven ngai lo gema ka chenga nuam takin hun ka manga danglam na thlen tu ni ka du match kan khela thuk taka enroll te ka duwa ma se statistic le record angzong clear chungchuan ka in khel ngai lawani chutiang ang chuan keima mun poimo achang pha ngai lo hrim hrim engkim hi thleng tur pa ngai angmain aron thlenga ka ngai tuana a ka dalen emawanga ron thleng ani ngai lo bok assist emo goal emo a midang khum chungchang po ka ngai tua thin wanga lo thleng ni lovin hunin a her chua pui ve mai zokani ati ani Messi hian tuna aro puina awanga nun nuam tak anei theina tur hian hun harsa beidon rum na khop apal tlanga chuta chuan ama mangai tu dikte lutzia afia thar hle bok chungte awang chuan van nei ain ti hleya chuba ka chuan tunlai football khovel minol puina an thlir na a statistic le record an ngai ven talutuk hi aril rem zong ani ve ho lauti soi tharin ama a mun poimo chang ngai lo mun poimo ape ngai lo thil te an ni thu a soi telani chuwangin amimal ro puina le su nu tha te ngei po hi nuam ti taka ain khel zel na ken tel ve maya angai ani FIFA World Cup sangni somni paru khel phak tur zonna an nei zo thokhat towa ram somli pariat in el tura ram somli pahni an chiang towa mun ruak paruk laumin chumi no khat thei tur playoff in hlangkai te po an chiang towa chuwangin FIFA World Cup sangni somni paru khel tura group stage cha in machon turte group khata om turte po na hun ni zan khan man ania group ngai nom bik tura ngai te group harsa bik tura ngai te po aom le tabokani FIFA World Cup ram tel tur antipunga ram somli pariat lai anin eldon ta ka wangin group po atambela group som pani lai om ta in heta hian group A a Mexico South Africa Korea Republic le Europe atangin UEFA nwaya playoff khel tur ram pakhat anom dona UEFA playoff DT in amun ruaki an la no khata playoff dia ram omte chu Denmark Czech Republic Republic of Ireland le North Macedonia te an nia heng ram palizinga pakhat hi group A a hian an omdon ani group B a hian Canada Qatar Switzerland le UEFA playoff A an omdona UEFA playoff A a hian Italy Wales Bosnia and Herzegovina baka Northern Ireland ten oma heng ram palia champion team hi Group B a hian Canada, Qatar le Switzerland tenen anom haudon ti na ani. Group C a hian Brazil, Morocco, Haiti, Scotland ten omdona. Group C hi ngai ven omzual zinga atel phak ome. Brazil an tha a Morocco thadzia soino na ngai lo boka. Tundin mona African team thaber Poland nia. Scotland po hi chawsual thei tak team zinga mi anni. Group D a USA, Paraguay, Australia le UEFA playoff C team anomdona. Playoff C luatu tur hi Turkey, Slovakia, Kosovo le Romania atangin heng ram pali atanga ram pakhat hi anidona playoff C champion team hian USA, Paraguay le Australia te group round an machon atul don group E a Germany, Curacao, Ivory Coast le Ecuador te an oma he group a hian FIFA World Cup khelvoi khanna tong tur Curacao an omtela anni hi Caribbean island an nia ram tereuh te ni in FIFA World Cup khel phak tura in petling to zongzong zinga ramte beran nia anrama mi pui chengjat po nuai khatle singa chuang or chawan nia Mizorama mi pui chengjat I point an claim fe jok ti na ani Group F a Netherlands, Japan, Tunisia le UEFA playoff B anomdona UEFA playoff B a hian Ukraine, Poland, Albania le Sweden te heng ram pali zinga ram pakhat hi anomdona chuwangin Ukraine emo Poland emo Albania emo Sweden emo hian Netherlands, Japan le Tunisia te group khata anom puidon ti na ani Group G a hian Belgium, Egypt,
Iran le New Zealand anom do na he group atang hian Belgium hi chungnung deuh hlek tura ngai nima sela Egypt Iran le New Zealand te hi in eltok le tura ngai an nia angai nom phian mai theye Group A cha Spain Cape Verde Saudi Arabia le Uruguay an oma he group atang hian Cape Verde hi FIFA World Cup an khelvoi khatna tong turan nia anni hi ramtereuh te bok niin mipui nuai ruk borvel chau chen naram ania FIFA World Cup khel tura in petling ramjinga ramte ber record te polo chel tonin koraka o khan ramte ber ni na record an nei hi anron khum saka chuwangin Cape Verde hi tundin hmona FIFA World Cup khel tura in petling to zongjong ramjinga ramte ber .2 anni Group A ya France Senegal le Norway baka FIFA Playoff 2 team anom dona FIFA Playoff 2 hian Iraq Bolivia le Suriname ten oma heng ram pathum jinga ram pakhat hi Group A ya hian anom don ani France san tha Senegal po team tha ania Norway po team tha tak ania chuwangin Group A hi group ngai nom bik tura ngai ani voi khat che sual po apoi thui thei hle arin om Group J ya Argentina Algeria Austria Jordan an oma champion lai Argentina omna anni awangin ngai ven an lo thei lova he group atang hian Jordan hi FIFA World Cup an khelvoi khatna tong turan nia Arab ram hian kumsomli chung te meu FIFA World Cup qualifying round hi an khel to thina ma se FIFA World Cup khel phak turin anin petling ngai lova nakuma khel tura ero in petling zinga an telta ani Group K ya Portugal Uzbekistan le Colombia baka FIFA Playoff 1 an omdona FIFA Playoff 1 no khatu tur hi DR Congo emo Jamaica emo New Caledonia emo anni dona heng ram pathum zinga pakhat hian Group K hi an lua ve don ani Uzbekistan hi FIFA World Cup an khelvoi khana tong turan nia FIFA World Cup a mel thar kan hmu tur te zinga mi anni Group nanung ber Group L a hian England Croatia Ghana le Panama an oma Panama tan hi chuan chance omlo ti thei khopani England an tha Croatia an tha boka Ghana po African team tha zinga mi annia he group hi group hau tak ber pol ani ngei po arin omani FIFA World Cup group stage ti chiana huna hian USA president Donald Trump an choi moina adong boka FIFA ina abua sai FIFA Peace Prize lan ani he choi moina hi khovel puma remna le muana hoizonga na atho that ema wanga dong ania FIFA hian choi moi phua ngain an choi moi zan in rinizan le naktuk pathiani zana in khel turte soikai ta ila zan in rinizana hian English Premier League a daruka Aston Villa khelmola Arsenal an lenglu dona Daria lechan vea arolin match nga an khelanga Bournemouth in Chelsea mikhwalin Everton in Nottingham an mikhwalanga Manchester City in Sunderland mikhwalin Newcastle in Burnley an mikhwal dona Tottenham in Brentford an mikhwal don bok zan in Darsom pakhata Leeds United in Liverpool an mikhwal bokang La Liga a daru lechan vea Villarreal in Getafe mikhwalin Daria le minisomli panga Alaves in Real Sociedad an mikhwal dona Darsom pakhata Real Betis le Barcelona dar khal lechan vea Athletic Club le Atletico Madrid te anin machon don bok Serie A dar sari lechan vea Sassuolo le Fiorentina Darsom lechan vea Inter Milan le Como dar khal le minisom panga Hellas Verona le Atalanta anin machon dona Germania League Sangber Bundesliga hian Daria ta arwalin match nga an khelanga Heidenheim le Freiburg Augsburg le Leverkusen Köln le St. Pauli Stuttgart le Bayern Munich Wolfsburg le Union Berlin anin machon dona Darsom pakhata RB Leipzig in Frankfurt an mikhwal bokang League 1 a dar kwa lechan vea Nantes in Lens an mikhwalanga Darsom pakhat lechan vea Toulouse le Strasbourg in machonin dar khat le minisom thum panga a PSG champion line Rennes an mikhwal don bok pathiani zana English Premier League a dar sari lechan vea Brighton in West Ham an mikhwalanga Darsoma Fulham in Crystal Palace an mikhwal don boka La Liga a daruk lechan vea Elche le Girona Daria le minisomli panga Valencia le Sevilla Darsom pakhata Espanyol le Rayo Vallecano dar khal lechan vea Real Madrid le Celta Vigo anin machon bokanga Serie A pathiani tlai dar nga Cremonese le Alice dar sari lechan vea Cagliari le Roma Darsom lechan vea Lazio le Bologna dar khal le minisom panga Napoli le Juventus anin machon don Bundesliga pathiani zana Daria ta Hamburg le Werder Bremen Darsoma Dortmund le Hoffenheim anin machonanga League 1 dar sari lechan vea Nice le Angers dar kwa le minisom li panga Auxerre le Metz Le Havre le Paris FC dar khat le minisom panga Lorient le Lyon anin machon don bok ani
heng baka hian zanin zan lai pela USA sokaranti khovelina football atia in elna sangber MLS a final match khel ani don ta a chuta chuan Inter Miami Lionel Messi khelna club le Vancouver Whitecaps Thomas Muller khelna club anin ma chhondon USA League sangbera hian team in el zong hi mun nia an thena Eastern Conference le Western Conference angin an then chuta chuan tebula asang bera a morbok vevea Eastern le Western Conference League tebula pakhanna a morbok vevea chuta point nei tamjok team chu MLS Supporters Shield winnera an puang thina League Round Big Champion tina ani tun season a Supporters Shield hi Philadelphia Union in an choi Conference pahnia League Round an khel hi regular season an ti thin boka he regular season azo hian knockout round an khel chun zom thin ani heta hian Eastern Conference le Western Conference a chechazual team pakwa veve in elin knockout round a hian kong ni an siam kong pakhata Eastern Conference team hauzong anin chingfela champion an zonga chuta chun Inter Miami hi an championa kong le lama Western Conference sau in chingfel ve thungin chuta chuan Vancouver Whitecaps an champion ve thung ti chuan MLS Cup champion ni turin Conference pahnia champion team Inter Miami le Vancouver te hi final a anin ma chhondon ta a zanin zan lai pel dar khata hian final match hi an khel tran don ani he MLS Cup a champion hi USA League sangber MLS champion ti in soithin an nia chu Messi le Inter Miami hian voi khat chakin an tong theidona Thomas Muller point a season ma sabera atong theidon boka a mor an bok nai ta hle tu jok takin champion no moi hi choyang mo Vancouver hian final thleng turin Western Conference champion ani na konga FC Dallas Los Angeles FC San Diego te knockout round na an hneya Inter Miami hian Eastern Conference knockout round na champion turin Nashville Cincinnati le New York te an hne ve bok knockout b ka hian Vancouver hian goal kuwa khungin goalie an chua Inter Miami hian goal somparia te meu khungin goal thum chau an chua regular season b ka khan Vancouver hian match somthum palia tum somparia chakin goal somruk parukan khunga goal somthum paria tan chua Inter Miami hian match somthum pali ve khelin tum som pakwa an chaka goal somriat pakhat khungin goal somnga panga te meu an chua ani team pahni te hian goal khung an har sat lutuk lova chuti rual chuan an chua all sam boka tlar nung pop ve ve team an ni awangin final match a po hian goal alu nual na chance asang leya ngai ani team pahni player poimo berti thei chu Lionel Messi le Thomas Muller te hi an nia regular season b ka khan Messi hian match somni pariat khelin goal somni pakwa akhunga assist som pakwa nei telin goal contribution somli pariat aneya Thomas Muller hian match sari khelin goal sari akhunga assist thum nain match sari atangin goal contribution som aneyani MLS Cup knockout round b ka khan Messi hian match nga khelin goal ruk akhunga assist sari anei tela match nga atangin goal contribution som pathuma nei tlinga Thomas Muller hian match lia goal khat khungin assist anei lova match li atang hian goal contribution hi pakhat aneyani Messi le Thomas Muller te statistic hi MLS official website ina atarlan be chanin kantar langani ti kan shedon nia kan topic nanhung beratan chuan transfer thuleng soita ila heta hian BBC na ala khom atarlana melin tar langin English midfielder kumsomni mi Kobe Mainu chuan Manchester United atangin input chuangei adu chunjom zela ani hian January thla a akhel tam theina tur club pan ngei adu ani Football Insider in tar langin Nottingham Forest chuan English midfielder kumsomni pathumi Elliot Anderson hi an shal don ani chuan Paul Magdalena aya tam ngeiin shal antum don ani iNews in tar langin Saudi Pro League chuan Egypt forward kumsamthum pathumi Mohamed Salah hi January thla laklu theingei anin beiseya laklu tumin andor don ani France chanchin bulian league win tar langin Lyon chuan Chelsea atangin France defender kumsomni pasarimi Axel Disasi hi January thla laklu antum dona andor mek Football Insider in tar langin Crystal Palace chuan kumsomni pariat mi English centre back Max Gilman West Ham tana khelmek hi laklu antum don Team talk in tar langin Everton le West Ham chuan kumsomni palimi Brazil striker Yuri Alberto Corinthians tana khelmek hi laklu andua andor chander to ani Ekrem Kunurin tar langin Flamengo chuan kumsomni pariat mi Colombian forward John Arias hi Wolverhampton atangin laklu andua ani hian kum in ni puilai khan Wolverhampton hi azom ve chowa ma se an che chelhe thunga hei wang hian Flamengo hian remchang theya nga yin
John Arias hi laklu an tum don ani team talkin tar langin Manchester United le Tottenham ba ka English club dang inge muzatin Anderlecht na khel kumsom ni pani mi Ecuador forward che thatak Nilson Angolo hi laklu an tum France chanchin bolian ten tar langin Lille tana khel mek Ayub Buadi chu Arsenal ba ka European club lian enge muzatin an be sei meka kumsom pariat mi France midfielder thang duang tak hian du tu anei sho hleya ma se achhuak du don em ti ero ala chiang lavani ole khati chingkha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se